Evo, hvala ti Bože što si mi dao ovako lijepu baštu. Fino je rodilo. I paprika, i paradajza, patliđana, i luka, i graha je bilo, i tikvica. Bilo je krompira. Će biti nešto i kukuruza, evo pokoja i tikva. Jedino eto, problem je tome što krompir mi porovila divljač. Vidiš, ja sam to ogradio, svojim poslom sam ogradio. Ali očito nije bilo čvrsto dovoljno da zaštiti krompir od divljači koja je pojela 2/3 krompira koji je zaista bio fino rodio. Ali eto, hvala Bogu, treba se boriti za sebe, za državu, za svoju zemlju. Jer šta je država? Upravo to. Da si sigurno, na sigurno, svoje na svome. Da su ti usjevi zaštićeni, da je bilje, šume, livade, da su na sigurnom i da je narod osjeća sigurnost, da osjeća međusobnu ljubav i jednu konstantnu želju i energiju za doprinosom državi. A sad može država biti različitih oblika, ili je kraljevina, ili je, odnosno monarhija, ili je vlast naroda, ili je pak težnja ka nekom idealnom društvu, bezvlašću, anarhiji. Bilo kako bilo, cilj je zapravo jedan te isti. A to je upravo ono što smo rekli. Sigurnost, blagostanje, zajedništvo, ljubav i mogućnost, pravedna i podjednaka mogućnost za sve. Sad, ja kažem svojim građanima, podanicima, svoje djeci, svoje braći, svojim očevim, svojim ocima, da se tako izrazim, možemo reći babovima, da se malo više brinemo o sebi. I u tom kontekstu odnedavno sam našao da je najpametnije da ja sam kažem ja sam država, odnosno ja sam kralj. To nije iz obijesti. To nije iz zabave. To je jedna životna potreba. Čovjek ako misli ljudski da živi, to može postići samo u jednom ljudskom društvu. Tamo gdje ljudi surađuju i žele surađivati
pravcu zajedničkog cilja koji je, kao što smo rekli, to blagostanje, kultivacija duha, znanja, mudrosti i tako dalje. Ovo govorim zato što druga dva oblika države, to je vlast naroda i bezvlašće, su nas zapravo doveli do toga da divljač provaljuje kroz granice. Zašto? Pa zato što nema čvrstih bedema. A bilo bi da se ja poštujem. Ja kao kralj, ja kao država. Mi smo narodna vlast, mi smo odabrani, mi smo skupine, često posvađane, žestoko posvađane skupine. Mi smo odabrali vladu, ti nam ne trebaš. Ne može tako. Moraju postojati neke stvari u društvu koje se podrazumijevaju, a neke stvari se mogu birati. Možete li odabrati? Ja se slažem. Samo ja moram potpisati. A ja nisam potpisao. Dok ja ne potpišem, tu svoju vlast i vladu možeš mač korek svezati. Ovo ti ovako, sinko moj, otvoreno kažem. Ja radim u interesu sebe. Drugim riječima, u interesu države. Kralj ili sluga. I sluga ili kralj. Služenje u stranim državama je krivično djelo. Pogotovo služenje stranim državama koje okonča u okupacijama zemlje, moga životnog prostora. Zemlja se mora osloboditi od divljači. Od genocidne divljači. Ja slušam svoga Boga. Evo ga. Svuda je moj Bog. Eno ga. Svuda. Svuda. Gdje god pogledaš, tu je moj Bog. Pa ti vidiš šta ćeš. Svaki udarac u divljač koji ja prihvatim i oslabi me, tebe će duša moja oslabiti. I u ovom svijetu i u budućem. Neka je slava i hvala Gospodaru Bogu na svakom dobru. Neka je slava i hvala onima koji su služili meni, državi, i Bošnjanima, i Hrvatima, i Srbima, i Romima, i ostalima. Ćao narode, volim vas, vas
koji ste moj narod. A moj narod, mislim na ovi su ljudi s ovu stranu granice. Pozdrav.